ka amani tur bi kum naga leng jo uwe nagi nong mikman naga jantil district hi pero uwe udah local amli jonga won na teng kunusi nga kwa man penpa pi media baroi nga penpa ku sangu pan ngai kublai kerpang yo ma Wailad miki selau emily jonga Jowai kunusi. He's a young and dynamic leader of the state. The what they ubat mairo pada dia benang samlah keling barok ni penpa ku sangu yu bau meni ke sini ula sim ke step ke barang ba ula kendu yo honorable chief minister jongi ula submit ke wei ka kum ka memandam house yang mula kerpat hak wede ke Jowai town proper nak pentala bun kisnem la kum ke jimpen pau ju bang ba barok ska tu ke de wei ni ka tan barin hapo investing jongi lang mano kum la neglect una keleng jung ula move aggressively ba ubo ga jing thok ga jing kerpat ke bakhya ba khma dong siam ba songbaban yarap khnang nak da beautification jong Jowai town nani ban improve all the infrastructure kajimut manalong ba directly kumbang ban transform ke Jowai town into smart town tengah way ni ke MLA jong Jadils na I appreciate him for his aggressive step and for the one and wonderful and beautiful step he has taken tekani ko apa penpa ba nagaling jung awari chief minister jong ngiro ngabo ke jing kerpat ba prang bansa prang ya ke jing kerpat do kala jong Jowai isno tho ya ke Jowai umdei tang ya ke bentai ke Jowai ko tusi kala dei ke burom ke Jadils si bro boy tu la ban ni la pentipi ke lokal MLA ke wegi ba don po Jowai ro ba ma dei ke Jowai so bhai sport ba nagaling jung aku MLA jong ko won artian I strongly support him for his move that and to urge and to request the chief minister, especially from my level also, to kindly approve his proposal in future. Kani lagi jing kuat jung abang yo. Mani kuat man pendiam to pendai pendong kata gurkom plat su tu ke smart town ko. Kumoy ke Silong de ke one of the smart city among the hundreds. Ni kuat ke we ke smart town dong la. State ni la. Oi ke district bala rin la. Kita kuat penpa kuat tu perlu media berapa we. Kerpat ru lagi nong song jongga rijantiai bari gesti berapa kini support lang ini ya mungkin kenang ba ini ya borom lang ni berapa banyak gesti jongi kita ada ke ba ai buat ni gesti tanoi project cost not yet finalized but it will come 100 crore plus minus maka detail di bawah ni kikam ka bon ngila ay ngan sa IP ke niga jiti jong ulay copy sanaro kum especially kum garot connectivity and community drainage system kum CCTV and improvement all the other footpath railings the beautification is beautification the proper maintenance and management of the waste management system ka bon sini kum don limta so is na chi ta po isnem kala jot kum kita ipa man operate to the high specification of all the road kani de way to improve all the parking with electronic parking and all kani pro ta kar kum bolong da jos ka tang jingmut ta la da yok green signal ba ka sarkar india ka sanction ta tharai we meli un hap chong ki master panju marki respective officer of the go district mai matangin melak menuki ausangin yo macam terkat ke Mr. Prajuga ada itu magi suku kopi ke alam mencuri cara bosnya ini mana kita Jowai ya bon kita apa ya nam sesuatu ini ba Wailad itu langsung orang kalau gumi ngamud ha banga ang ai ku blei kerpang yo ma Wailad mud ngam ndon gijimud ba kiwe meli klemtre I could blame you come from your professor Ladu, the Emily Brunjungi.